insyaallah alhamdulillah. فاتحة لرسولنا شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت أزواج ذرية أنصار وأصحاب أحباب أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء لكم قرن من شارك الأرض لما غربها بارها خصوصا صاحب الكتاب الخيرات الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وصاحب تفسير المهد الندي الحبيب محمد بن علي عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وطلابهم تلميذاتهم كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة ثم إلى أرواح كافة أولم قدنا لهذه البلدة أهل فلم درس السلام كلهم أجمعين خصوصا متقدم في هذه الحرف في هذا المصلى من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين المقربين ومن ينفق ومن تصدق ومن يخدم في هذا المصلى إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأماتنا أماتكم أمات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات ونفعات من الآخرة جانبة لكل خير دافئة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نوينا بالصلاة والسلام على نبيك نبي الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم محبة فيه وشوقا إليه تعظيما لقدرته ولكونه أهلا لذلك فتقبلها من فضلك وإحسانك وأزل جبل غفلة عن قلبي واجعلني من بركة الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتفل سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا كليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم
صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل، سيدنا عبد الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا شفيع الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الله، سيدنا كريم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي، سيدنا منجٍ، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا نبي التوبة، سيدنا حريص عليكم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم، سيدنا الشهير، سيدنا الشاهد، سيدنا الشهيد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا نذير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سراج، سيدنا مصباح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى، سيدنا مهدي، سيدنا منير، سيدنا داعٍ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو، سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفيظ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين، سيدنا مأمون، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين، سيدنا متين، سيدنا مبين، سيدنا مؤمل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول، سيدنا ذو قوة، سيدنا ذو همة، سيدنا ذو مكانة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز، سيدنا ذو فضل، سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم صدق، سيدنا الرحمة، سيدنا بشرى، سيدنا غوث، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث، سيدنا غياث، سيدنا نعمة الله، سيدنا هدية الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى، سيدنا صراط الله، سيدنا صراط المستقيم، سيدنا ذكر الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا نجم الثاكب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب، سيدنا أبو إبراهيم،
سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا صدق سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا نصيح سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيق سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القدس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافٍ سيدنا مقتفٍ سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم وعليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصيب الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صفون عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الهجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القضيب سيدنا صاحب البراق خاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك برهان سيدنا صاحب البيان سيدنا صاحب اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصل يباعدنا من مجاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة بشوق إلى لقائك ولقاء هذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Pada ikhwan yang ada di luar silakan masuk ke dalam. Sebelah kiri masih kosong cukup. Jatuh di sebelah kiri kami masih kosong, bisa banyak masuk. Kalau di belakang, sebelah kanan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammad sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah Majlis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, Majlis taklim Musalla Al-Ikhlas Kampung Sungai Julaut, Musalla Kiai Haji Abdul Samad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Allah, lakal hamdu syukra ya karim. Mau kasih banyak ya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini, tepatnya malam ke-27 atau 28 daripada Jumadil Akhir. Kita masih dipilih Allah dan terus diberikan nikmat oleh Allah untuk duduk dan betah bersemangat mendatangi majlis yang penuh berkah, Masjid Salawat dan Salam, majlis yang mana kita setiap salawat dan salam nama kita malam ini ulang-ulang kali disebutkan di hadapan baginda Rasulullah. Sehingga insyaallah ya Rabb, kita tidak termasuk orang yang asing di hadapan Rasulullah. Kita termasuk orang yang sangat akrab di hadapan Rasulullah karena sering nama kita disebut di hadapan beliau Rasulullah, terkhusus pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ya Rabb, bukan cuma kita yang didekatkan Allah, tapi orang-orang yang kita cinta pun didekatkan Allah kepada baginda Rasulullah, terkhusus orang tua kita, anak istri kita, guru-guru kita, teman-teman kita dan semua orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin.
Masyaallah ahbab rahimakumullah, setelah kita tadi alhamdulillah diizinkan Allah bersalawat dan salam, menyebut nama Allah, menyebut Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua dari majlis kita, yaitu pembacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah. Masih juga berhubungan erat dengan Rasulullah. Pembahasannya tentang umat Rasulullah, khususnya keunggulan, keutamaan umat Nabi Muhammad. Siapa yang dibahas? Kita. Yang dibahas adalah kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita tidak pernah bergeser menjadi umat Nabi Muhammad sampai kita wafat mantap menjadi umat Rasulullah SAW. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, dalam majlis ini, dalam lewat kitab ini Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid al-Imam al-Musnid Syekh Masyikhuna al-Muhaddith al-Muhaqqiq Habibana al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, sampai kita kepada bab sedekah hijab minan nar, tentang fadilah, kemuliaan, kelebihan, keagungan sedekah. Sedekah itu merupakan amalan soleh, ibadah yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Semua umat, semua nabi disuruh untuk bersedekah, tapi perbedaan ada pada umat Rasulullah. Kita mendapatkan banyak kelebihan yang Allah berikan lewat sedekah. Dari judul ini beliau membuat judul As-sadaqatu hijab minan nar, ittaqun nar wala bisyaqqit tamar. Sesungguhnya sedekah itu menjadi tameng, menjadi hijab, menyelamatkan kita dari azab api neraka. Semakin banyak kita bersedekah, dengan catatan yang kita sedekahkan dari rezeki yang halal. Kemudian kita bersedekah pun ikhlas karena Allah. Kemudian kalau di situ ada aturan-aturan, kita sesuaikan dengan aturan syariat dalam bersedekah tadi. Maka insya Allah sedekah seperti itu makbulah indallah, menjadi sedekah yang diterima oleh Allah dan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tameng kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa hadis dari judul ini kita bacakan dan kita lanjutkan pada malam hari ini. Ittaqun nar wala bisyaqqit tamar, selamatkanlah diri kalian walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Artinya yang nilainya itu kecil, sedikit, ya. Ini permisalan. Karena kehidupan orang Arab itu tidak lepas dari kurma. Kalau kita mungkin kalau pakai bahasa kita, sedekahlah walaupun dengan sesuap nasi. Dengan sesuap nasi. Kalau Palembang mungkin sepotong pempek, sepotong godo-godo. Ya. Artinya bukan harus kurma, menunjukkan suatu yang sedikit. Nah, yang sedikit itu jangan disepelekan, jangan diremehkan. Ya, kita sedekah, kebetulan ada orang di lampu merah, memang kejingaan dia ini, memang orang butuh bantuan dan memang pantas dibantu. Kita ada cuma duit 500 di logam. Tunjuk. Enggak apa-apa. Ya. Jangan kita menahan hajat uang selagi kita mampu. Berikan. Kalau memang kita lihat orang ini sehat, segar, modus baik, ya misalnya baik, memang ada indikasi kejingoannya, memang uang itu tuh pemalas, tidak mau kerja, maunya minta-minta, karena income pendapatan dari minta-minta di lampu merah itu besar, lebih besar daripada kalau begah, maka tidak usah anjuk. Kalau kita memang ada kuat yakin kita, uang ini memang bukan uang pengemis yang benar. Tapi kalau kita ragu, ikhwan, jangan kita suudzon, lalu kita tidak ngenjuk, dua dosa. Ya, satu dosa, satu lepas faedah. Nah, kalau model kita ragu, ini yang benar ni, apa tidak? Memang butuh nian atau tidak? Ngenjuk bes sekedarnya. Nyampi ke hajat yang Palembang. Jangan ngenjuk 20, glending sikok nolnya 2000 jadilah. Ya, nyampi ke hajat. Jangan kita tidak sampai kalau kita memang antara ragu, wong ini memang miskinnya papa atau memang dia sekedar berkedok baik. Jangan kita sampai suudzon lalu kita tidak ngenjuk. Beda suudzon itu artinya masih ragu. Kalau sudah yakin jelas. Kalau memang kita yakin wong memang ya, modus, bahkan dia berpura-pura, kencot dibuat-buatnya, kaki dilipatnya, ya misalnya tidak usah kita ngenjuk. Taib ikhwan rahimakumullah. Sampai kita kepada riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, istari nafsaka min Allah, la ugni anki min Allah syai'an walau bisyaqqit tamr." Wahai Aisyah, kata Rasulullah, istari nafsaki min Allah. Ini istilah,
belilah keselamatan untuk dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Arti nak selamat itu dibeli. Ada maharnya. Apa maharnya? Sedekah. Sedekah. La uni anki min Allah syai'an wala bisyakat tamr. Ya. Tidaklah sesuatu itu dianggap sepele atau tidak bermanfaat di sisi Allah, walaupun dia sekedar sepotong kurma, ada nilainya di sisi Allah. Walaupun sekedar sepotong kurma, ada nilainya. Maka di sini ikhwan, sedekah kita termasuklah kalau memang itu sifatnya makanan bekas, makanan sudah sisa. Ya, kata guru-guru kita, kalau ente nak buangnya jangan ngomong buang ke tong sampah situ. Jangan, niat sedekah. Untuk siapa? Untuk hewan, binatang. Bib kami ni kata peliharaan di komplek mana boleh uang. Ya, sedekah untuk apa? Untuk hewan-hewan yang mungkin tak terjenguk di mata. Mikrobat itu, bakteri, cacing, ulat segala macam dari itu. Niat sedekah. Ya, ada nanti pasti akan dimakan oleh makhluk Allah. Wa fi riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna sadaqata fikakum minan nar. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang agung, yang waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, dia dihibahkan, dihadiahkan oleh uminya untuk Rasulullah agar dia berkhidmah untuk Nabi. Beliau masih kecil, ada ulama mengatakan umurnya 6 tahun saat itu. Ya, sampai beliau balik, baru beliau tidak lagi di rumah Rasulullah. Artinya besar di rumah Nabi itu cukup lama beliau. Dan beliau pun akhirnya termasuklah seorang dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Ya, logika kita nyambung. Kenapa? Beliau hidup semasa kecil di rumah Rasulullah, sehingga dia mengetahui banyak hal tentang kehidupan Nabi yang tidak diketahui oleh orang di luar sana. Di samping itu, kalau Nabi keluar, beliau juga melok keluar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, tasaddaqu, sedekahlah kamu, bersedekahlah kamu. Fa inna sadaqata fikakum minan nar, sesungguhnya sedekah kamu itu akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Akan menyelamatkan kita dari api neraka. Cuma ingat sekali lagi ikhwan, dari duit yang halal dengan keikhlasan. Kemudian jangan disusul ke sedekah itu dengan repetan. Ya, kadang-kadang kita sedekah tapi ngatoi, ngepet, ngenjuk di lampu merah tadi. Awak masih gagah. Tak awak masih gagah. Ngapa ngenjuk sampai di? Jangan. Ya. Atau kadang-kadang maaf ikhwan, kita ni sedekah lama, rusaknya di akhir. Rusaknya di akhir. Masya-Allah banyak ni kan kita sedekah untuk langgar ni. Langgar ni punya kipas dari kita, ampi dari kita, segala macam dari kita. Suatu hari orang langgar ni ngadu ke acara, dia ngajak kita duduk bareng. Biasa diajak itulah. Lupa. Saling sampi. Jul, kayak kau panggil ke Mang Uju tu. Jangan tidak. Ya, si Jul ada kahwin, nyuruh si Ujang lupa. Oh, tu Mang Uju. Oi, kamu tidak terima kasih dan aku lah bersak kelah baguskan kalau langgar tu, tapi kira kamu ada gawe penting tak ngajak aku. Lupa kalau kamu gawe jasa aku. Hilang langsik pahala. Ya, atau minta dihargai. Minta dihargai. Hilang pahala. Walaupun sedekah tu lah lama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keikhlasan perlu. Dan jangan sampai ada gotoan. Kadang kita na'udzubillah ikhwan, ya. Paling afdal sedekah, cuma malu kalau disebut sedekah. Ya, memberi itu paling afdal untuk orang tua. Untuk orang tua kita. Kemudian untuk anak istri kita. Naam, disebutkan oleh kitab paling afdal di atas mereka ulama, guru. Itu paling utama. Baru orang tua, baru anak istri kita, baru orang lain yang punya hak sama kita. Nah, jangan pernah ikhwan kita ni kadang-kadang minta maaf, ya. Bak kita ni perokok kuat. Sampailah dia batuk, parunya terbakar, gawat ke rumah sakit, muntah sempat muntah darah. Gawatlah ke rumah sakit, dironsen, doktor mengatakan, "Oi, bapak kamu ni parah sudah. Untung kamu cepat gawat, kali tidaklah laju." Wah, kita. Masya Allah, butuh biaya masuk rumah sakit tadi tu. Ya.
ongkos lumayan, capek kita kuntang ganting rumah sakit bergiliran adik-beradik itu sampai 3 minggu. Sembuh bak kita lah capek lah, keluar duit lumayan puluhan juta mungkin ngobat di bapak tadi tu. Sudah sembuh, doktor wanti-wanti jangan ngokok lagi pak. Kalau bapak ngokok lagi, bapak berarti nak bunuh diri. Ayo dah lagi aku ngokok di bapak kita. Subhanallah, minggu 2 minggu lewat, 2 bulan dah kuat, laju ngudut lagi. Juga kamar mandi, ketahuan oleh kita anak-anaknya. Wah, maka kita kami, woi bapak ni masih ngokok. Bapak tahu tak pak, berapa biaya kemarin tu ngobati bapak? Sago kami ni, bapak lah sihat nyiksa ni nak sakit lagi. Woi ngapa kau ngungkit biaya kau untuk bapak kau? Ya, saking kita ni memang kecewa, manusiawi. Cuma ungkap itu tak boleh. Sama orang lain beda boleh, apalagi sama orang tua kita. Apa pak dah tahu? Sekian puluh juta obat ibat masuk rumah sakit itu bukan gratis. Wah, tujuan tadi mendoktrin bapaknya biar tidak ngokok. Telesu bapaknya, yo aku ni salah juga. Itu jadi bapak saat itu. Anak bapak kita jadi anak kedurhaka itu ya kawan. Ya, tak boleh kita ngungkit saya itu. Ya, ngungkit apa yang kita berikan sama dia. Kalau dia berbalik ngungkit, habis kita. Jangan ke ngungkit yang kita sudah besar. Kita masih kecil dulu, tak terbayar kita. Nyago kita tak terhidup. Kita masih koyo 45 beradik-beradik ganti-gantian nyago dia. La ilaha illallah, hati-hati. Ya sama siapa pun jangan. Ya. Kalau tidak karena aku, mana anak si anu tu, kalau anak-anak si anu tu, kalau bukan karena aku yang biayai sekolahnya, mana jadi yang besar? Aku kan. Jadi kita memang berbangkel. Walaupun kadang-kadang bangkel ini muncul gara-gara kecewa. Gara-gara ada kecewa. Misal kita membiayai budak dari pesantren dari kecil sampai besar, sampai lulus, sampai ke Mesir, sampai ke Hadramut. Pas balik kita berharap berdakwah di kampung, tahu-tahu berdakwah 4 orang lain. Lalu muncul kecewaan dari ucapan. Oh, di otak ni ya. Potongan kampung. Ini nerangi kampung lain. Kita ni tahan keluar ke biaya besar untuk dia, biar dia balik ni pacak nerangi kampung. Ini dia melok kampung bini je sana. Lelaki yang soleha melok bini je sana. Habis berapa duit kita untuk dia tu? Kita ni berharap. Mulai mengucap jumlah ni hilang pahala ikhwan. Ya. Itu cobaan. Wala yalumunna, jangan kamu mengungkit-ungkit, baik itu sedekah ataupun apapun kebaikan ikhwan. Jangan, kebaikan apapun jangan diungkit-ungkit, ya, itu akan menghilangkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita yang ditolong wong pandai-pandailah berterima kasih. Tapi yang nolong jangan berharap terima kasih. Kalau memang tujuan minta dihormati, minta diterima kasih, minta dihargai, siaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita memang kerana Allah, tak bakal Allah mengecewakan kita. Ya. Kadang-kadang ada kawan kita yang mau ngompori kita. Woi, Jul, ada yang melanggar, dia ngajak kamu salah, semalam tu maulid, salah gagal. Kau kan yang kelanggar, kau ini kelanggar ini kelanggar. Tidak apa-apa, sama baik. Malah aku bersyukur dah repot. Gini aku, kalau sudah selesai kalau rapat mereka, aku melak amin baik. Tapi kau kan yang setan ini. Ingat kita, tapi kau kan yang kalau tidak kan kau mana ada listrik langgar tu. Kau kalau aku sekan banyu tu, ambal depan tu, aku ni tahu dia. Ya sudah, biarlah, ada apa-apa. Tidak pacak macam itu. Kau ngajak orang kampung tu. Apa kau? Aku yang ngeluarkan duit lagi tak repot, kau repot. Ada orang tipu macam itu kan? Iblis itu namanya, setan macam itu. La ilaha illallah. Sebenarnya dia itu bukan membela kita, karena dia tu ada benci sama duit kok pengurus langgar. Jadi dijadikannya hantaman itu. Pura-pura bela lagi. Itu sebenarnya dah. La ilaha, dia pengen kalau kita ni bermusuh sama yang jadi musuh dia juga. Itu namam, la yadkhul jannata namam. Lanjut ikhwan. Wa fi riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah,
Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ihtajibi minan nar wala bisyakki tamar. Lindungilah diri kau. Sama ihtajibi, lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma, kata Rasulullah. Fi riwayat anna Rasulullah SAW qala ij'alu bainakum wa bainan nar hijabah wala bisyakki tamar. Ikhwani, Rasul mengatakan jadikanlah ada di antara kamu dengan api neraka itu benteng atau tameng yang menghalangi. Dengan apa? Dengan bersedekah wala bisyakki tamar, walaupun dengan sepotong kurma. Wa hadhihi al-ahadits tadullu ala anna yasir min as-sadaqah yasturul mutasaddiqa minan nar wa hadha ahadul fawaiduha. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah walaupun sedikit memberikan keuntungan buat yang sedekah tadi, melindungi dia dari api neraka walaupun itu sedih. Wa kaifa, bagaimana kalau banyak. Itu bagus satu poin ikhwan. Belum dari segi pahalanya banyak lagi, dan balasan Allah berikan di dunia kita bakal dapat sebelum nanti di akhirat. Dengan apa? Berlipat ganda balasan rezeki oleh Allah. Karena Nabi mengatakan mana qasal mal bis sadaqah bal yazdad. Wong yang galak sedekah itu hartanya nambah. Nabi ngomong, tidak akan berkurang harta seorang lewat sedekah, tapi akan bertambah. Kedua, panjang umur. Wong yang galak sedekah itu panjang umur, sama dengan silaturahmi. Ya, lebih cantik lagi kalau kita silaturahmi sambil ngolongi. Oh, cantik kan itu. Ya, yang kita silaturahmi wong-wong keluarga kita, wak bibi kita, misan kita, sepupu kita yang top pon, yang takban, yang miskin. Miskin. Silaturahmi sambil ngolongi. Ada salam kesetnya. Salam keset ini sebenarnya salah praktek ikhwan. Apalagi kamu salaman sama kiai, nginjuk salam tempel. Tangan kamu dah ketemu dengan tangan kiai. Ada hijabnya, amplop tadi. Selama ni cium bolak-balik. Apaan kiai, ada hadiah, ini macam itu. Atau titip sama asisten kiai. Ini kita ni kadang-kadang salaman tak sentuh kulit kita kulit kiai. Padahal kita ni kulit kiai itu berkah. Apalagi ini ya lebih berkah. Ya, megang kitab bukan macam ini. Megang Quran macam ini. Kiai salaman sama gurunya, ini ketemu ini. Walaupun asli sujud memang ini. Ya, asli sujud salaman tu memang zahir, bukan batin. Tapi batin ini kenapa gitu salaman sampai bolak-balik? Karena inilah yang bersentuhan dengan segala kemuliaan itu. Dia berwuduk, nyium tangannya, mengusap mukanya, tangan inilah. Megang Quran, megang kitab, tangan ketemu tangan kiai, gurunya, tangan ketemu tangan ini. Maka kita salaman bolak-balik itu, di antara itu tujuannya. Ya. Nah, kadang-kadang itu tadi, ya, salaman unjuk kiai, salaman keset, tidak keset juga lancar baik. Ya. Istilah gitu salaman keset. Nyari kiai tidak pakai salam keset banyak. Kita kan sebagai Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau pacak yang salaman sama kiai, sama usia kita nak ngulung ke duit, mau apa, salamannya dulu. Salamannya sudah sempurna, baru kita. Kamu jika biar ada jingong, masih jingok juga. Masa kiai itu bakal masuk ke kantong. Iya, kalau tak masuk kantong nyampak. Malah kiai itu jadi isi agak. Ya, habis salaman dia ngunjuk amplop, masuk kantong yang itu, lalu nunggu nak salaman. Macam kejadian di Mago tadi kan? Ya, kejadian di Mago tadi. Jingok kan? Iya, ada yang ngulung ke, yang jadi duit. Ustaz tadi paksa masuk nak salaman megang duit, tak kah? Tak kado. Jadi selamanan yang dulu itu lebih nitipkan hadiah sama kawan yang ustaz, sama yang ustaz, tak apa-apa kalau kita percaya. Ya, ala kulli hal, yang penting ikhlas. Taib ikhwan rahimakumullah. Wa fi riwayat anna Rasulullah SAW qala ij'alu bainakum wa bainan nar hijabatan wala bisyakki tamrah. Jadikan antara kamu dengan neraka itu hijab, benteng, tameng, penghalang, walaupun dengan separuh atau sebagian daripada kurma. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana kalau sedekah yang sedikit itu manfaatnya luar biasa. Tinggal kita berpikir logikanya, kalau sedikit sudah luar biasa, apalagi
banyak. Tapi sekali lagi ikhwan, nak banyak nak dikit, yang penting pastikan duit halal. Kalau pacak duit halal berkah, kemudian ikhlas. Nah, sedekah ikhwan, kadang-kadang kita perlu akal-akali. Berjuang tu mana cara biar panjang pahala. Contoh, langgar ini nak ngadu ke maulid, butuh kambing 5 ekor. Orang datang ke kita, Haji, kita ni ngadu ke maulid, butuh kambing 5 ekor. Bangari kalau mengaji nak melok jatuh, sikok boleh, 2 boleh, separuh lagi boleh. Ya, berapa sikok kambing tu kira? Yang sedang 3 juta mengaji, sudah. Menjaga duit kita. Nah, 3 juta untuk beli kambing sikok, selesai. Atau kita beli kambing kirim ke sini, selesai. Ini tidak panjang. Panjang ke pahala ikhwan. Dengan apa? Cari siapa budak kawan kita, keluarga kita yang belum keka. Ya no, inti anak inti sudah keka loh? Belum. Nah, kalau ada inti anak menunjuk duit untuk keka, tapi kambingnya inti sudah keka untuk langgar. Oh, tidak apa-apa Ustaz, senang anak. Penting anak sudah selesai keka. Dapat pahala 2. Bahkan lebih ikhwan. Lepas ke beban kekah dia, menyenangkan hati dia. Orang langgar dapat. Kalau kita langsung pendek cerita. Cuma ngenjuk langgar dapat senang panitia, tapi anak dah dapat faedah apa-apa, dapat senang apa. Kita ngenjuk dia, anaknya lepas dari tuntutan kekah, beban dia sudah selesai. Orang langgar tetap dapat kambing. Nah, itu cara manjang ke cerita. Ya. Hakadha. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Masih banyak lagi kalau kita nak jengok cari-cari ya. Ya sama lah kan. Urusan akhirat ni macam berdagang gitu nih. Mak mana cara dengan modal sikok untung besar, dengan modal kecil untung kita banyak. Ya. Wa hakadha. Ma'asyul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. As-sadaqatu tukaffiru dzunub mahma 'azamat Allahu akbar. Sedekah itu kata Rasulullah mengampunkan dosa walaupun dosa itu banyak. Walaupun banyak akan terhapuskan lewat sedekah. Diceritakan ikhwan rahimakumullah, ini zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada seorang laki-laki. Laki-laki ini punya bini. Bininya ni lagi hamil, ngidam. Ngidamnya tak tanggung-tanggung, nak makan anak burung. Nak makan anak burung. Laki ya jarang sayang bini, apalagi lagi ngidam. Kita takut ujung kalau bini ngidam tak dinjuk ngiler anak kamu. Anak kita kayak lahir ngiler nah. Uji wong, sugesti itu ikhwan. Yang ngidam ni nak sabar kita. Tak tanggung-tanggung minta beli ke pempek tolak besar. Minta 5 pula. Pas sudah kita beli ke lasarung ngancapnya, nyicip secuil lebih. Dah jadilah, makasih gitu. Oh, bangsa tidak lagi ngidam. Iya, kita lah capek-capek beli ke bang jauh, tabak, ham, tak beli ke ninta macam-macam. Lasarung lah capek, nyicip dikit be deh. Nyampe ke hajat be. Nah, ini ngidam, minta burung. Akhirnya subhanallah, karena bini tadi tu ngidam, laki tadi tu saya cinta sama bini. Carinya mana burung yang ada anakan, embeknya, tangkapnya, lalu dinjuknya bini tadi. Tah dimasak, entah sudah selesai walhasil. Burung ni terzalimi. Burung ngadu sama Nabi Musa. Ngadu sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam negur burung itu, jangan lagi kau ambil burung itu. Ya Nabi Musa, bukan aku ni sengaja, cuma bini aku ni ngidam je dia. Pokoknya jangan lagi. Kalau kau masih ngidam, masih kau mengganggu anak burung lagi, jangan salah ke kalau burung itu ngadu sama aku, kau dapat kecelakaan, kau dapat musibah. Dah, ini sudah dijanjikan sama itu. Subhanallah, tak lama ngidam lagi, minta anak burung lagi, minta anak burung lagi. Sampai akhirnya Nabi Allah Musa ngadu sama Allah. Mana ini? Hanya Allah mengatakan, peringatkan sama dia. Kalau dia masih melakukan, ini kan perbuatan kezaliman, maka dia bakal kumatikan. Akan dimatikan. Subhanallah.
Akhirnya diingatkan, tak jadi. Bini ngangek-ngangek, masih minta juga. Akhirnya dia tadi tu besoknya datang, bini ngangek minta ambek ke. Hai mak mana cara harus kembek ke benak burung ni. Subhanallah, ikhwan rahimakumullah. Di malam hari Allah tugaskan malaikat menjaga burung tadi agar jangan sampai diambil oleh burung tadi. Bahkan Allah perintahkan kepada malaikat kalau burung itu masih nak ganggu burung, maka dibolehkan untuk membinasakannya. Burung ini akhirnya datang malam-malam untuk ngembek burung tadi. Begitu dia naik, malaikat ini tidak berbuat apa-apa. Burung tadi diembek, lalu diinjak bininya. Nabi Musa terkejut, "Mengapa kamu tidak jalankan tugas? Bukankah Allah sudah nyuruh kamu kalau burung itu ngembek burung, kamu boleh untuk membinasakan dia?" Apa uji malaikat? Mak mana kami nak membinasakan dia? Hari ini dia sebelum mengambil anak burung, siang tadi dia sedekah. Siang tadi dia bersedekah. Maka Allah menyuruh kami jangan. Karena dia sudah berbuat kebaikan yang namanya sedekah. Jadi tak jadi kami berbuat. Sallallahu alaihi Nabi. Dalam syariat Islam juga sama. As-sadaqah tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Atau balak sudah datang, bisa menghilangkan balak dari kita. Bentuk penyakit misalnya, dau mardhakum bis sedekah, sembuhkan penyakit kamu dengan sedekah. Nolak penyakit dengan sedekah. Kita sudah kena penyakit, maka untuk sembuh dengan sedekah. Fa fil hadis was sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu menghapuskan atau mematikan, menghilangkan kesalahan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah Abi Dzar bersabda Nabi Muhammad, ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abbadallahu fi saumati sinina aman 60 aman fa umtiratil ard wa qadarat fa ashrafar rahib min saumatihi faqala law nazaltu fadzakartullaha fazdadtu khairan fanazala wa ma'hu raghifun aw raghifani fa bainama huwa fil ardi laqiyathu imra'atun falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu hatta ghashiyaha thumma ughmiya alayhi fanazala al-ghadira yastahim faja'a sa'ilun fa'awma'a ilayhi ay ya'khudha raghifain thumma mata fawuzinat ibadatu sittina sanah bitilka zan hiya farajahat zaniyatuhu bihasanatihi zaniyatu bihasanatihi thumma wudi'a raghifun aw raghifani mahasanati farajahat sanatuhu faghufira lahu. Ikhwan rahimakumullah, di sini diceritakan kisah Nabi yang bercerita, Nabi Muhammad, tentang kisah kejadian di zaman Bani Israel. Seperti cerita tadi ya, tentang kisah Nabi Allah umat Nabi Musa, Bani Israel. Ada seorang laki-laki ta'abbada 'abidun min Bani Israel fa'abbadallahu fi saumatihi sittina aman. Ada seorang laki-laki berkhalwat, beribadah kepada Allah, tidak ngurusi hal ihwal dunia sama sekali. Apa kata ibadah terus menghambakan kepada Allah, tak tanggung-tanggung sittina sana. Sittina ama, 60 tahun lamanya. Bukan 6 tahun. 60 tahun menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah. Fa umtiratul ard fa ahdarat. Subhanallah, Allah menghendaki wong ini yang sudah 60 tahun ibadah ini tergelincir dalam kesalahan. Lalu muncullah sebab. Sebab pertamanya ada cerita hujan. Hujan turun dengan deras sehingga menjadikan lingkungan tempat dia tadi, desa tempat dia tadi yang tadinya kering, gersang, menjadi hijau, segar, subur dengan tanam-tanaman dengan bebungahan. Akhirnya subhanallah, abid ini tertarik pengen menikmati suasana. Pengen menikmati suasana yang jarang dia dapat bertahun-tahun. Hujan deras cukup lama sehingga menjadikan tanah yang tandus menjadi subur. Buah-buahan, bebungahan tumbuh. Fa'umtiratil ard fa'ahdarat fa'ashrafar rahib min saumatihi.
Faqala law nazaltu fadzakartullah fazdadtu khaira. Niatnya bagus. Dia kan ibadah. Sudah mendahamakan diri kepada Allah. Nah, sekarang dia keluar nak nyengok keadaan ini, apa dia? Aku nak keluar, aku nak nyengok keadaan alam ini, maka aku akan bertasbih kepada Allah. Aku akan mengagumi alam ini dan aku ingat sama Allah. Artinya mengambil ibrah dengan lihat keajaiban, keindahan ini, aku akan pun memuji Allah. Itu niat dia. Fa'ashrafur rahib min saumatihi faqala law nazaltu fadzakartullaha fazdadtu khairan, maka akan lebih banyak kebaikan yang kudapatkan. Melihat ini, melihat itu, sehingga aku akan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya. Fanazala ma'ahu raghifun aw raghifan, maka turunlah sang rahib, sang abid ahli ibadah tadi dari tempat ibadahnya untuk keliling menyaksikan keindahan yang ada di kampung tadi. Nah, waktu dia turun ke bawah, dia ni ngawak 2 potong roti. 2 potong roti buat bekal dia sambil jalan tu, mungkin kalau lapang makan. Subhanallah ikhwan, fa bainama huwa fil ard laqiyathu imra'atan. Ketika dia sedang berjalan-jalan, ini cobaan dari Allah. Dia bertemu dengan seorang perempuan cantik. Perempuan ini negur dia. Disautnya, dijawabnya. Lalulah akhirnya kelakar. Beromongan. Ya, beromongan, tegur sapa, akhirnya berdekatan. Sampailah melakukan suatu dosa. Subhanallah. Jadi ikhwan, nasihat buat anda dan nanti dengan uang yang sudah 60 tahun ibadah. Begitu ketemu betina, inna kaidahunna azim. Tipu muslihat betina itu dahsyat, luar biasa. Bahkan dikatakan satu betina itu lebih hebat daripada 70 syaitan. Nas'alullah afiyah salamah. Fa bainama huwa fil ardi laqiyathu imra'atan falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu. Terus dia negur betina tadi, betina negur dia pula terus, tegur sapa. Makanya sadaqallah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati. Dekat ibadah bukan langsung ketemu sampai zina, ada prosesnya. Ya. Kebetulan na'udzubillah min dzalik, hati-hati ikhwan, ini kejadian banyak. Kebetulan ketemu kawan lama, ketemu nomornya di grup, di WA, di Facebook, iseng, assalamualaikum, ini Santi ya. Tak dibalasnya, kamu siapa? Ada lupa sama aku. Udah, Santi lah punya laki, kau lah punya bini. Mulai terus setan belok nulis, masih ingat tak kau? Nah terus tiap hari akhirnya, tiap hari kucing-kucingan takut ketahuan bini, kita takut kelakuan, dia takut ketahuan laki. Mulai iblis masuk, sampai akhirnya tak cukup puas, pas laki lagi ke pasar, ya bini kita lagi dekat, kita lagi di luar, berteleponan, tak puas video callan, tak puas kata kenemuan dan seterusnya. Na'udzubillah. Ada awalnya, ya, ada awalnya. Makanya jangan dekati, kata Allah. Dekati beja, jangan. Ini cerita nasihat buat kita. Nah, mana sudah 60 tahun ibadah. Begitu ketemu betina dengan suasana taman, sejuk, dingin dan seterusnya. Laqiyathu imra'atun falam yazal yukallimuha. Dia menegur perempuan tadi, si perempuan pun menegur dia, tegur sapa, ngomong. Fanazala wa ma'hu raghifun aw fa bainahum taib hatta ya'khudha hatta ghasyiha summa umiya alaihi, sampailah hanyut, sampailah dia mabuk cinta, sampailah melakukanlah perbuatan yang disebut zina. Summa umiya alaihi fanazala al-ghadira yastahimun faja'a sa'ilun. Setelah itu ya sudah, terjadilah apa yang terjadi. Allah murka. Dari situ, tak lama dari situ datanglah ada wong minta sa'il. Sa'il itu pengemis, teriak lapar, minta makanan. Maka wong ini yang habis maksiat tadi teringat kalau dia punya 2 potong roti.
Fa'auma'a ilaihi an ya'khudha raghifain, lalu dia berikan 2 potong roti tadi kepada fakir miskin tadi. Summa mata, dan dalam dari situ dia meninggal. Meninggal. Wa uzinat ibadatu sittina sanah bitilka zaniyah farjahat zaniyatu bihasanati. Begitu dia sudah meninggal, maka ditimbang amalnya. Amal 60 tahun ibadah dengan maksiat yang dia lakukan dengan si perempuan tadi. Maka subhanallah, dosa lebih berat daripada amal solehnya. Ibadah 60 tahun ternyata dikalahkan dengan 1 kali perbuatan zina itu. Ma'iyadzubillah. Farajahat, lebih berat timbangan dosa daripada amal ibadah 60 tahun. Lalu thumma wudi'a raghifun aw raghifan ma hasanati. Kemudian Allah perintahkan malaikat embek pahala dari sedekah dia, menjuk 2 potong roti, diletakkanlah di timbangan hasanat. Subhanallah, menjadilah berat timbangan hasanat mengalahkan dosanya, sehingga dia selamat dari azab Allah berkat 2 potong roti tadi. Kalau bukan dengan sedekah 2 potong roti tadi, 60 tahun ibadahnya ternyata tidak memberi manfaat. Farajahat hasanatuhu faghfir lahu, dan dia pun mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Wa fi riwayat an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mauqufan alaihi wa lafdhu anna rahiban abadallahu samati sittina sanah faja'at imra'atan fa nazalat ila jimbihi wa nazala ilaiha fa waqa'aha 6 layali. Masyaallah. Thumma suqita fi yadihi fa haraba fa ata masjidan fa awa fiha 3 la yut'amu shay'an fa ata bi raghifain fa kasarahu fa ati rajulan an yamini nisfahu wa ata akhar an yasari nisfahu fa ba'atha Allah ilaihi malakal maut fa qabida ruhuhu fa wudi'at 60 fi kaffati wa wudi'at 6 fi kaffati fi farajahat, yakni 6 ayyam. Thumma wudi'a ar-radif farajaha yakni rajah raghifu 6. Wallahu a'lam. Dalam riwayat lain di sini ada penjelasan ikhwan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi dari Abi Dzar, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan seperti itulah. Cuma ada penjelasan perbuatan zinanya bukan sekali tapi selama 6 hari. Ibadah 60 tahun. Lalu berbuat zina selama 6 hari. Lalu dia tadi punya roti, sama ceritanya, cuma versinya beda dikit. Lalu dia punya roti tadi, ketemulah 3 orang peminta-minta. Dia berikan roti milik dia kepada peminta-minta tadi. Lalu tak lama dari situ dia sakit dan meninggal dunia. Ditimbanglah 60 tahun ibadah dengan 6 hari bermaksiat. Maka ternyata 6 hari maksiat ini lebih berat timbangan ketimbang 60 tahun ibadah. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan pahala dari sedekahnya. Maka sedekah itulah yang menolong dia, memberatkan timbangannya sehingga mengalahkan beratnya dosa 6 hari tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ikhwan, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, jadi besok insyaallah kita ada majlis zikir ziarah ba'da maghrib, kumpul di Masjid Al-Haddad. Jadi majlis kita yang di Bombaru kita liburkan pindah ke Al-Haddad ba'da isya. Ya, jadi kita baca ini mudah dengan besar. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah. Yang terakhir sesuai dengan apa yang terbaca dari Islam. Maka insyaallah saya nasihatkan bagi saya untuk membaca ini, dia harus pas kita kumpul malam ini, bahkan dan sunnah setiap hari ahsan wa afdal. Masalah kita semua beliau memasukkan dalam rangkaian rukun hadat. Itu bukan rukun hadat, ini bukan rukun hadat, cuma digabung beliau tambahkan untuk bacaan itu masuk rukun hadat yang dalam ada rukun arba'in ya. Insyaallah semua ini. Bismillah. La ilaha illallah al-aman al-aman. La ilaha
Allah al-aman. Al-aman apa artinya? Aman. Artinya aman. Selamat. Aman itu artinya selamat. Dari apa? Min zawal iman, dari hilangnya iman, lepasnya iman. Min fitnah syaitan, dan dari gangguan fitnah syaitan. Ya beriman ihsan, bertemu Allah. Al-aman min zawal iman. Kenapa Rasulullah SAW? Apa yang terjadi pada kita Bani Israel tadi benar-benar nasihat buat kita Rasulullah SAW. Ya, orang yang hidup bertahun-tahun dalam ketaatan, mereka tergelincir di akhir hayatnya dengan kemaksiatan. Ya, namanya cerita seperti itu. Kebanyakan hebat, seperti yang saya katakan, kita juga semua bersama teman. Kejatuhan pemimpin agama, pemimpin dunia, banyak lewat dunia. Hebat, kuat dalam medan perang. Kapten dia, pemimpin perang, menaklukkan bermacam-macam daerah, wilayah. Tapi jatuhnya di tangan dunia. Berapa banyak ulama, orang-orang yang ibadah pun, mereka jatuhnya di tangan dunia. Maka ada dengan sampai rela melepaskan agamanya dulu menikahi seorang perempuan Majusi, seorang perempuan Nasrani, lalu menikah dengan mereka. Tapi kita jadi dia kita minta terus sama Allah berlindung, dan itu usaha jangan main api gitu. Jangan main api, main bayi juga. Yang baru berasa ini menakutkan. Mungkin dengan berusaha Allah menciptakan manusia, Allah yang akan kita itu. Kadang-kadang buat kita suatu mencoba. Mereka orang itu dalam hadis mengatakan asyad dan bisa begini, lebih berat buat kita daripada nanti 70 setan. Jadi 70 kesahan soal ini bisa membantu diri. Makanya saya sudah masih sama pihak itu. Kalau istri mereka kawan-kawan itu kalau angkat telepon tidak selalu mendesak-desak, lalu disuruh telepon si awal kawan itu. Kebetulan si awal tidak ada, kalau di kawannya ada yang angkat bunyinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bait awal benar? Naam, Ifri. Oh benar, lama nih. Ngomong kasar, cepat, intonasinya mengidak-idak. Benar lagi, si awal datang. Kalau ini, tak boleh bini aku. Jadi memang ini kalau yang bukan mobil telepon kau, apalagi kau tak kenal, jangan buka pintu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan, itu masuk. Allah tuh, soal itu Allah. Ini kita masuk rumah ke jadok, jualan yang ditampilkan, jualan mobil pada tidak juga mobil. Ditampilkan sambil mobil yang mobil maksudnya itu. Layan itu juga mas. Selamat ya Pak, hari sudah nah, musik kok di 10. Bagus, ya, itu bagus. Nanya bagus. Harap minta selamat, minta selamat. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil khairi wa syarri. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh.
آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإيمان ورجعت عنه وتبرأت بكل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك وأطلب فيه ولا تخالف فيه بالتفصيل. أستغفر الله لي وأتوب إليه أستغفر الله لي وأتوب إليه أستغفر الله لي وأتوب إليه نجد من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته وألقاها مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الدنيا والآخرة فيه تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله ربي بما أمري لا إله إلا الله أمر بها قبري لا إله إلا الله أمر بها وحدي لا إله إلا الله أرضى بها ربي لا إله إلا الله رب كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله المخلوق في كل زمان لا إله إلا الله المقبول في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف في الإنسان لا إله إلا الله كل يوم هو في الشان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان حملك علينا الإحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada semua ada yang bertanya kita sering ya kalau kita datang ke suatu tempat dan sesuatu kita insyaallah minal hadirin. Apa maksudnya minal hadirin itu sebenarnya berbeda hadir macam sekarang kalau banyak juga malam sering tidak hadir di sini kemarin kita insyaallah hadir jumlah di sana kamu kalau hadir di sini insyaallah kita minal hadirin. Apa maksudnya hadir kalau tidak hadir maksudnya dihadir. Artinya kok dihadirkan dengan kita mengingat mereka dan membayangkan mereka hadir sama kita. Itu pertama. Kedua, dengan kita mendoakan mereka di tempat kita sedang acara tadi, memberikan keberkahan doa sedangkan mereka juga hadir dapat
bahwa kita berpekaan di sini untuk kawan-kawan yang tidak sempat hadir. Itu makna minalha. Ya, atau kita bayangkan mereka memang hadir bersama kita, plus kita bersama menghadirkan, yang menghadirkan orang yang tidak hadir. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Lana warhamna anta khairur rahimin wansurna 'alal kafirin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bima taqabbal minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Karena Allah bisa tulis kami dari penjara sebelum pada maghrib, pukul 10 dan